Abafundi abaningi bebahlalele evalweni ngaphambi kokumenyezelwa kwemiphumela yenhlahlubo zokuphela komnyaka zikaMethriki, kanti akusibo bodwa nabotitshero nabo bebabamba inhliziyo. Kuthe bona kumenyezelwa imiphumela kwaba ngilabo abasala bathwele umkhono ehloko, kanti abanye kwaba lithabo lodwa. Kumasipalata weThemsilehane eMpumalanga, iinkolo ezinengi zisebenze kuhle khulu nakulinganiswa neminyaka edlulileko. Nasiqala iinkolo ezincane ngakwamhlanga, iMusa Secondary School izidose phambili iinkolo ezinengi nge-79.5%, kanti nakulinganiswa neminyaka ka-2021 isibalo sabafundi abaphasileko sikhuphuke nge-7.3%. Nanyana kunjalo, ikwamhlanga High School ngiyo edose khulu amakosi nakulinganiswa neminyaka ka-2021, isibalo sabafundi abaphasileko sikhuphuke nge-13.5%, kanti iziphakamiseni Secondary School isebenzele emuva kakhulu ke yona. Isibalo sabafundi abaphasileko sehle nge-14.7% nakulinganiswa neminyaka ka-2021. Iphambili Secondary School eSitwefontein yenze ezibukwako. Isibalo sabafundi abaphasileko sijame lapha ku-90.3%, kanti isibalo sabafundi abaphasileko e-Extension K Secondary School sehle nge-24.5%. Nakusenjalo, umfundi wePhumzile Secondary School uNondumiso Mabhene ungomunye wabafundi abaphumelele ngamalengiso esifundweni selimi lesiNdebele njengombana afumene i-96%, kanti ngokupheleleko uthola ama-distinctions alikhomba. Iqibiliza Secondary School eSekgwaggafontein ingezinye zenkolo esingakasebenzi kuhle ngomnyaka ka-2022. Abafundi abaphasileko esikolweni esi bayi-47.6%, kodwana nanyana kunjalo isibalo sabafundi abaphasileko sikhuphuke nge-3.8% nakulinganiswa nomnyaka ka-2021. iMafu Secondary School isidose phambili iinkolo eziningi zeKwaggafontein nge-83.9%. eLimpopo kwaDlawulale, iHlabi Secondary School ingezinye zenkolo ezisebenze kuhle khulu. Isikolo esisinabafundi abaphasileko ababalelwa ku-89.9%. iSkosana Secondary School ibe isikolo esingakasebenzi kuhle hlangana nenkolo eziningi. Lokho kugcine kusikimisa ababelethi nabafundi abaningi baphambilini besikolo esi enkundleni zokuthintana. Abafundi abaphumelele kwesikolweni esi bayi-26%, kanti eNkulu Secondary School sikhuphuke nge-17.6% isibalo sabafundi abaphumeleleko nakulinganiswa nomnyaka ka-2021. Kumasipalata we-Dr. J.S. Moroka, Intuthuko Secondary School idose phambili iinkolo eziningi nge-89.5%, kanti isikolo Ubuhle Bethu Secondary School salandela eMsileni nge-35.7%. Isibalo sabafundi abaphumeleleko eMandla Yedwa Secondary School sehle nge-20% nakulinganiswa nomnyaka ka-2021. Secondary School sibe nabafundi abaphumeleleko abayi-94.5%, kanti isibalo sabafundi abaphumeleleko esikolweni esi sikhuphuke nge-16.2% nakulinganiswa nomnyaka ka-2021. Ihlalakahle Secondary School yona ingezinye zenkolo ezilandela eMsileni nge-50.2%. Nanyana kunjalo, isibalo sabafundi abaphasileko esikolweni esi sikhuphukile nakulinganiswa nomnyaka ka-2021. Kanti ngenxa yesifundeni seGauteng iinkolo eziningi zisebenze kuhle khulu, kanti pheze kizo zonke iinkolo ezikhuphukile isibalo sabafundi abaphumeleleko. Isikolo iMahlenga Secondary School senze ezibukwako, boke abafundi bakaMethriki besikolo esibaphumelele, kanti iWoza Nbone Secondary School nayo yathi awa nami angisale emuva. Kilesi sikolo baphumelele boke abafundi abatlole inhlahlubo zokuphela komnyaka ka-2022. Ngingunontokozo Skosana wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg.